Balay ki anak meg itimay sa alalaki. Anabayagan ano penen dagiti kaming itilinteg. Kapwa ng ti kaso nga multiple frustrated murder. Amanagan ti Armando Palakpak nga agnay ti barangay Orais, Bantay, Ilocosur. Segon ni Police Senior Inspector Arsenio Ramos, Chief of Police ti Ili Asinait, napan naglumeng ni Palakpak iti masakupan na, partikular iti barangay sa Lagapo, aging ganat nakasapol iti pagtarabakwanan. Anak ay kapwan iti panakakimegnan, idin tasumbrek isuna. No may panggap dati accomplishment tayo manan di September 17 dito dito kat resulta iti napintas na koordinasyon tayo kan iti other operating units kasla ko marag iti CIDG may da naki-coordinate kan iti na minsan kat then ganda kanya nga warrant of arrest suspecting that yung wanted person kat dato erata. So right after nga inikanda iti kopya dato yung warrant of arrest, inactivate ko iti intelligence counterpart lalaro na iti BIN staff kasi na po Diyos na-locate da ayan dato suspect yung po iti informasyon dangerous dito ito dara iti report at armas na so tinek time tayo inusahan tayo lagi talagang makasilig kanya na at kasi na po Diyos iti check-checkpoint tayo dito parte iti rangay na-identify tayo through dagiti impede dagiti intelligence community inusar na nga bado style na